Sheffield dia makelap suku Taiboko husu presidente autoridade Raiwa Rogério Lobato atolabele para construção estrada fondireção pontinho fefan bawenuno. Hauninaran Ernesto Timo. Husi suku Taiboko adia makelap. Ano ini hansane. Agora o governo ita atetu athatu loka sebe estrada ne atu beba povo sira. Na agora be nusabe pontinho Cidade Couto, depois estrada mas Cidade Cadia. Ida ne hami husu ba be governo. O insama que be halo be lalais be estrada ne kan be raiu kona ba balabarik sira, kona ba ema ba bot sira. Mas nunga mas governo nusama que halan sene. Ai rut magbarak, raiu magbarak, depois be amine umane mas amine raim amin bele kan komodari sira bele oferece sira na raim mas be nusama be governo se dá o tomate baba rai atu 1 centi ke 5 centi ni se dá o tomate basira depois outro idane ai wan mas se dá o selo ai wan mas se dá o selo se dá o selo amine ai wan pokoknya ai wan sa ai wan pokoknya amine rai am oferece baba governo se dá o força agora ba fale hobe uma be afetado nian na imi be hanne sabe ita hakat babe uma be afetado ni kan balu sidau afetado balu sidau si sera lahetan misalnya sabe estrada ni nem pas atau konenia mesera be lahetan afetado antau dok itu hanne mas be sera araiut bona sera lahetan uma. Tuir Senhor Ernesto Timo afirma kata, hahu obrane hapar husi presidente autoridade Raiwa Rogério Lobato lorloron emabarak tenki va consulta ia clínica tamba sofere rahun makar. Inclui ponte sira quando tempo udan mota tung comunidade sira husi mota sorin labele halo movimento bamai. Foi impacto ba comunidade sira. Tanan comunidade sira kan ladok ida. Basic hela hobe estrada ni. Estrada ini kan sira be hetambe ayu sana araiut ni kan kona bela barik balu peto sira depois be Felix sira ketua sira hetan sira hetan moras lor sira baba beki habe be klinik ni afeta be agora be horberwakan udan afeta ba udan balu be sira bayo to be motor sore na bane sira mai to be motor sore sira he to be swim be I sira be mar ma foi sira hagat mai kretu sanesa husi dene sore ma sanesa sore husi sore na mastana anesa berarti ita be anesa be ita be le sira hambat be umra sira atu ba be bila ba fale hobe bitip na bane anansa desa sira que mahalo be hanesa be jembatan ide kan be nakon ide kan mo nakon berarti halo be halangan be komodal sira husi sor na ba husi sor ni at ba na ba halangan nemak be nakon motane sebenarnya itu yang sabun dulu tahun be nasama hasan kan itu be komodal sira mak hetan waktu be Comunidade aldea makelap Senhor Ernesto Timo hateteng kata. Usu presidente autoridade Raiwa Rogério Lobato atu continua construção estrada fondireção pontinho fefan bawenuno inclui ponte sira. Tamba comunidade suku Taiboko aldea makelap sofre rairahun começa obra neha para husi presidente autoridade Raiwa Rogério Lobato. Memang los duni, hau sefaldia ni hau harebe hau ni comunidade sira kan hetambe be rai utang sene tinggi governo hau mustengi au for diskur ba be governo tinggi halo lais be strari ne selai comunidade sira mak be hetam be rai ut barak ne me comunidade sira be hetam moras antau hau be hau suba governo bingit be bele be tau governo be tuani sira halo kedas mas agora bu governo fu ne tinggi halo lais supaya bele komunidade sira bele hetam be rai utang sene
Presidente e autoridade depois piahan sila be kusilaran pe sada Raiwan bato itin ulum babe Presidente ya Timor Leste nian. Maluk sira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, eta haluan inscreva iha canal APP23 Online News, ane hambutan notificação, um comentário no fahetutan pa media social sira-sira.